Bingelele babukeli beSelect Africa TV igama lami ngikwazi wakhe ngoThobisane ngwakamthembu ke namhlanje ke ngila eGreenwood ngizobheka insizwa la okuthiwa uquality umfoka biyela sizobheka nje ukuthi kuhamba kanjani sixoxisana. Okay njengoba benginitshelile ke bafuthi insizwa isifikile ke manje sikhona la quality mfoka biyela uthi kuhamba kanjani mfowethu usudodo sesifikile mfowethu uSelect Africa TV ngithi angizokubheka nkalakatha ngizwe nje ukuthi insizwa kuhamba kanjani kuyona. Sanibonani. Uquality wabiyalo uswenkane isiguli sawabiyela ubiyelo ngaswele lutho. Even nje kuyi lockdown. Ubona impotha sikaphela imoya siphela imandla. Bezama usicindezela ngapha nangapha ukuthi bahlala phe kwethu. Simile sentabeni. Mina uNkulunkulu wamabhinqa. Sawubona Mzansi. uNkulunkulu wamabhinqa. Quality uquality ubani uquality insizwa iqhamukaphi insizwa idabukaphi ake sichazele nje ababukele emakhaya mfowethu ukuthi ubani uquality insizwa iqhamukaphi ake nabe nje insizwa ngizosasemchaza mfowethu ngoba sekungicelile kahle kuma interview afana lawa angisachazi asemaningi kade ngibeka khona sengila ku MTN na everywhere you go uzwa nje quality so angisachazi futhi ku interview abantu sebeyangazi nje kahle mina ngithiwa yini iqulu lesizwe national anthem. Oh alright okay yeah ngiduma kakhulu amafoni asmart athasha uquality amafoni athasha okuyela ngapha Olundi ngokuhlala ngigxile kakhulu la eThekwini eGoli nje ngithi qhu khona ngihlala kakhulu ngigxile kakhulu ngapha eGagasini Olundi eThekwini eGreenwood ngokuhlala ya endaweni zomntakabani sibalekela umsindo kulezi ezinye indawo ayobubi bazo basanti ama financial team. Okay ya kanti abantu abaningi sibe bambona ukwathi ama-clip bembona emafonini so nje akukho phathe ngathiwa ngiyakubalula ngiyachaza ngami kodwa konke ngizokuphendula ukuzobe kubuzo wena. Uquality owakabiyela Olundi. Yes. Uquality usihlala eThekwini bafuthi. Okay quality abantu bayakwazi and siyakubona la kuma social media mfowethu ubusy kakhulu. Quality wenzani? Quality insizwa yenzani insizwa? Kuma social media bafo ngifikile ngangena ngagaleleka. Mawuza ngesinxele ngiyaphuphisana ke futhi. Ngenza lokho ke ngingene ngegili phezulu lamanzi. Ubona usemenkulu. Ngiyaswenka nje mfowethu umsebenzi wami nje emhlabeni omkhulu kakhulu engiwenzayo ngispecialize ngokuswenka nje mina. Kwathi umuntu ebuza ukwathi wenzani emhlabeni umthetho kwathi uyaswenka. Quality uyaswenka. Quality uyaswenka. So into enze engifaka kakhulu ebantwini ngithe mangingena ngimfana usuke emakhaya angangayinyeza ngendawo yangakithi engisuka kuyona. Ngifike lokushini ngifike ngigqoke nanti ibhelo baba uBrandwood. Noma ngifika kuphi ngifike nje ngiyimele ngithi ngilibhini ngamina ngangicwasa mawucwasa wenze nowenzayo kodwa ngithi mina nguquality ngimile mina ngisentabeni. Ngangena ebantwini abantu bayithanda shuthi bayithasela into yami engiyenzayo yize bekuyinto ekhona sithanda ade benza bebeyenza bengabaza ngafika nokuzethemba mina. Njengoba ungibona ngisekhonana namhlanje shuthi uNkulunkulu ngathi nje ungibekele kusele iminyaka ewu5 manje ngikhona nje endimeni bese ngiyahoxa ngisazohlala nje usazohlela lokho futhi ubusuku wakubona eminyakeni ephelile bekuse introduction ebithi khona umuntu ofana noquality kanje kusuka manje kale ngizobhala ibhodi ukuthi uquality unani ubani usukaphi ningi imibuzo abanye ibuza ukwathi ubhizi ngani wenzani uzophenduleka kwibhodi nje after lockdown ngiyakususa ukushisa nizophenduleka kwibhodi uyakususa ukushisa ngoba bengithi ngisazoyibuza impela ngoba ngiyayizwa ama question wena quality ukuthi abantu bebuza ukuthi uquality wenzani lo muntu unemali uphatha imali izamba zemali quality usebenza apho quality iyona into futhi engihleze ngifuna ukuthi ngithe ake ngifike nethimba la ngizwe ngebezwe nabantu ngoba futhi unabalandeli kunabantu abakuthandayo kunabantu abahleze bekusela abafisa ukwazi abanye abangazi ukuthi bambonela kude uquality uthi ayinole out siyayithanda but asazi ukuthi wenza ngani abafisayo ukwazi kodwa ngizothini bapho kulophuzi lelo kumuntu abangithandayo nabangigonzile ngizobonga mfowethu ngizobonga ikakhulukazi kwabesimame ngiyababonga labo bafowethu mfowethu uquality namhlanje
ingenxa yabo abesimame ibona bakuseka lapha insizwa zithi ishanisa ngamakhanda zithi quality ukuthi amantombazane asifuni lutho into enza lokho ukuthi amantombazane elwe kangaka mina noma ngiphuma endlini umuntu engimswenkela ukuthi angibone ngiswenkela intombi mina vele yabo yonke into engiyenzayo mina ngifuna ukuthi ibe nomkekezo because vele injabulo yendoda ukwazi ukuyibona ngoba amadoda ayabhonga isound yomuntu obhongayo ke imfishane kakhulu kunesound yomuntu wesifazane so mina futhi ngiswenkela intombi intombi ngiyayibonga kakhulu ngokuthi namhlanje intombi mfowethu injabulo yazi iziveza uma ngiqhamuka ngithi kumele ngi-add more kulokho ngisuke ngikhona so ngiqhamuka ngena kwi-social media angingenanga ngathi ngizochomela abantu abaningi mhlawumbe aba-understand umuntu wabheka amakliphu ami ayikho echomela umuntu ikliphu yami but uquality uyachoma ngamakliphu akhe akachomela umunye umuntu ngisuke ngoba mina ngiphilela ukuthi kibe ngcono-ke kunakusasa ngiphilela ukuthi kibe ngcono kunayizolo lokhu kade ngikhona izolo ngifisa ukuthi kushintshe namhlanje ngiyibone into ethe thuthu uma ngabe ngibona lobo mngcono uma ngiselebrate nefoni yami kanje ngithi umehluko ngiyawubona nje manje abantu abaphatheka kabi masenza lokho ilabantu laba ababesifungela bethi ngeke ufike endawo baphatheka kabi mase besibona sesikwenye indawo kube khona abantu abadinwa ukuthi ukhwathi usezoba kuleli izinga akakulona akaze cele lutho kumina ne so abantu abayizitha zethu nje manje ilabo abafisa ukuresha leli izinga engikulona kodwa manje abafuna ukubekezela ukuthi beze befike kulele ngilona izinga bafuna ukuthatha ngenkani bese bekulwisa befuna ukulwisa lokho umuntu ufisa ukufana nami kodwa manje akafuna ukubezela ezefike lezi ngilona ufuna ukulwisa mina uzengene kanti ayihijackwa lento angiqala ukufika kwa Selection TV kwi-TV yena ngiqala ukufika bafu wesibili ngifika mhlambe nani nathi mina ngiqala ukudibana nani nathi ethi niyothi kufika kulezi zikhathi niyobe senakukhohlwa ukuthi ngangaba khona abaningi abake bafika benzela lento engiyenzayo namhlanje ungazi ukuthi sebashona kanti abashonanga bakhona bayaphila bayithatha ngamandla lento engiyenzayo yabo so into uyithatha ufuna ukuyiphoqa loshune ngidlala ngizile ukuzodla izingane ngawo yes yabo angibheke program ngibheke imali ukuthi uzongikholela ini ngalokho if ungiqasha ukuthi angize emcimbini wakho anginayo imali ekala ukuthi uzongiqasha ngo10,000 ngoba ngaziwa njengesiswenkane sakabiyela ngikhawunta kusuka phansi isicathu sami sika2000 i-secret sauce sami ngoba i-secret sauce lelo kuzani le 5 and 200 ngithi la 200 ngithi i-blue 1.3 uPredo yes bese kuya ukuthi i-shirt ngizogqoka i-shirt lalo ngoba ngigqoka i-shirt enamalebula u12 nje lilodwa kumele ngikhawunte kulo mali ngithi ile mali le mhlawumbe izoba u20,000 ngoba umfowethu lo ngiqashayo 15 futhi kuze emcimbini wakho umuntu ukhona uzoba busy ngani ngohosi ngithi mina ngifuna zove mina sengibheka odrophe ngomlisaka ukuthi sikhawunta kuona yes so umuze endimeni ngenxa ukuthi usuna inhloso oyibwathi ngizodla izingane ngaloshuni angidli ingane mina mfowethu ukuthi angangena ukuthi ngithi ngizodla izingane ngabe sengapho ngoba akulalwa nabalandeli ngifuna ukukhuthaza nombano kwi-industry uyacula uyasebenza akulalwa nabalandeli awulali nabalandeli uzoscreamela ubani ngelinye ilanga mangothi umdlala nabalandeli ngoba ngelinye ilanga nabalandeli bazokushonisa phansi lo mlandeli okwazi ungena endlini ungena naye elaweni nakho awusamuphi lutho namhlanje usothi usibamana kanalutho kanti ubuye wayigoda ukuthi ukuliphi izinto wayethetha usumuntu onormal ufana nabo bonke abantu once futhi wajabula abantu aba100 zithatha ngisafana nabo bonke abantu ngiphila impilo yonyazi ke mina mfowethu ngakho ngibona ngihlala endaweni enje uphila impilo yonyazi ngakho sihlala endaweni enje eGreenwood namhlanje bafowethu la sikhona quality futhi ngiyakuzwa bhuti wami and ngiyalithanda leli lokuthi awulali nabalandeli yes uma udumile abantu abaqonde kahle lokho and iphuzu lelo eliqinile futhi elimnandi kakhulu bhuti wami kunezimpi kuma social media mfethu uyathuka kunjalo left and right yes kunabantu abakuthandayo kunabantu abangakuthandi quality yeah uzizwa njani mfowethu njalo uhleze uchapha ngenhlamba uphila kanjani wenze kanjani uzizwa uba njani mfowethu uba kanjani mfowethu ake ubatshele naba babukele ekhaya ebholeni bafo unoJoel ubebongela nebhola uyena ubefaka abantu umdlandla ukuthi
ufaka umoya kakhulu udlale kahle maye khuluma umjoli nangelibamba nangeleke uthola umfutho ukuthi ngenza kahle ne labantu abangincomayo ngiyababonga kakhulu laba abangithukayo ngiyophatheka kamathu namhlanje kuthiwa akekho umuntu ongithukayo maswati izizathu izizathu esenza lokho awukwazi ukuthukwa ingekho into enhle oyenzayo awukwazi ukuthuka ngeke into enhle oyenzayo mzwana wathiwa sengingconywa amadoda aza efike kuthiwa amadoda 100 athenga amathikithi emcimbini athi afuna uzobuka mina ngiyobona ukuthi sengiyaphupha amadoda reason why amadoda nenhliziyo ezilikhulu amadoda nenhliziyo efanele zomama basesithenjini awafuni ukuvuma mina ngisimele isithunzi amadoda lapha straight ngisimele isithunzi amadoda ngisho ingane sezike zangena emjolweni kwabiyela ijitha noquality zokuthetha uquality ngathitha naye ubethenga enando sethenga inkukhu yakhe ethenge neyami ethi nginofinimeza basekhaya ungenandini ngimele isithunzi amadoda nje ngiyalitshela ukuthi ngiyabonga amadoda amabhinqa kanjalo kanti mina owenze lokho ngizama ukuthi ngikhulise isithunzi samabhinqa futhi umnigama lamabhinqa ngilemelile lithuka ngena ey'ndaweni kuCubana wonke umuntu egqoke ukudzathatha ngifike nogodo ukuthi ngisentabeni mina ngivele olifase nje ugodo lakho ngci so mfowethu abantu abangithuka mfowethu ngeze ngithi yekante ukungithuka ngiphatheka kabi no umsebenzi wami ukuthuka mfowethu because kunezinto ezinhle engizenzayo egase zikushaka abenhlizweni ukuthi uyabheka ukwathi ubuntu angayethu why ezizinto ezingaka bese uthi ukuze ngizomthena amandla ngimthuka mhlawumbe uzothuka uma kancane yabo kanti ithama ungithuka ndimo mina ngesikhathi uthi quality uphaphathekile ebusweni uthi uyamxoxa ebantwini mina ungikhuthaza ukuthi angihambe ngiyothola isigcobo esongenza ukuthi ngikhanye ebantwini ukubethi ubungekho watshethwa ngiphoqa wenza lokho abantu abalandeli bami bezongijabula nginjalo bese belibone lo phutha lelo bebaleka ngoba khona nongizondayo uthe uma uthi uyangithuka mina ngashesha ngavula amehlo ngakwenza kwenzeka